politički mislitelji, filozofi, godini ili našite sovremenici. Ta knjiga pokazala sigurnost u koja toj se dviži, no i sposobnost da izbere sogovornici. To je izbira sogovornici koji je označila dosadašnja ta istorija, a koji sušno svega bi trebalo da gi zaboravimo. Međutim, za svesta i sovesta, ako se zboruva, toga se zboruva, kako što rekao, i za čovjek od pojedinaca, i za čovjek od kako rodovsko suštestvo, kako genus, i za nacija. Pojedinac od nacijata ili čoveštvo to koji bi zagubile svesta, sušnost bi stanale žrtvina, jedna amnezija, ne li pojedinac od može da se onesvesti, bokser dobiva nokaut, od nekoga bolest se doživa koma ili udar. Čovjek od koji nema svest, veke ne je toj koji je. Čovjek od koji ima svest, no nema sovest. Onoj koji no ne, onoj koji treba da bide. Veliki sovesta je ona što je zadadeno, nije sme i dadeno, no i zadadeno suštestvo. Sve koji čovjek je daden, to je ta realnost. No to je i zadadeno. Onego je celta da bide poveke od ona što je. I nemojte da mislite da mnogo ste patuvali ako ste bile u Amerika, Australija i cel svet ste ga obikolili. Vistinsko to patuvanje ne je koliko ste pominale pat po horizontalata, tuku samo vertikalata, koliko ste se krenale nad nivot od koje pojdovte. Ono okupacije izmina. Koliko si se zateknal po visoko od točkata od koja si trgnal na patu. To znači da se izvišuvaš. Ti je čovečki porivi da stanuvaš podobar, poblagoroden, dostojen na ona što od tebe ti kažuva što da bideš. To se inspiracijite na ova knjiga. I do toga to je jedna isključitelno blagorodna, isključitelno potrebna knjiga. Ja se ne sakam da bidam ni pesimist, ni optimist, a najmalko da prognoziram. Ne znam da li je veke predovsta. Za najgorem delu od opštestva to danes po svetu. Ovi zborovi veke zagubile svoje značenje. I svesta, a i sovesta. Sovesta je ona što te upatuva kon toa da bideš podobar od koliko što si. Za najgolem broj ljudi to danes veke je jasno da može da funkcionira samo pod instrukciji. Veke sme kompjuterizirani, veke komandite nam ni kažuva što da pravimo. Veke smeta me da nemam izbor. No sve kogaš imaš izbor. Čovjek koji tvrdi da nema izbor je porazen čovjek. Čovjek koji tvrdi da nema alternativa je čovjek koji ili ne shvaća ili je skršen čovjek. Sve kogaš imaš alternativa. Sve kogaš imaš izbor. I reki tvoja ta odluka je racionalna i se usoglasuva sa moralnite standardi. Velam, ne znam da li je prednostno u najgolem delu od sveto danes moralnite, etičkite, vrednostnite standardi značat sve pomalo. Dvojnite standardi koji se primenuvat u odnos na ova država ili ona, u odnos na ova ili ona politička orijentacija i tako na tomu se veke pravilo, a ne isključuje. Međutim, sve dodeka ima jedan glas koji može da ga izgovori ove zborovi, vredi ti je da se slušna i ti je se do toliko stanuvat sve podragoceni. Sve dodeka ima jedna svest koja razmisluva na načinu da go vrati čovečko to dostoinstvo, da mu kaže da ostane ispraven, da go podsjeti na to da sekogaš može da ja na nekoj način odbrani, ako ne vo detalji, a ono vo osnova svoja ta čovečka priroda i svoj dignitet. Vredi da se pišuvati, da se čita takvite knjige. Ova knjiga je, ja zato, kje si dozvolam da na nekoj način, što obično odbegnuvam, se citiram samiotno, na vistina ova je lebot za dušat. To je formulata su koja ja na nekoj način u naslovot je izraziv vrednosta na ova knjiga. Videjte, kako što znajete, kičot je može bi prskanje so parfem na lebot. Strašna rabota. Torta ta je ubava, ali ne se žive od torta. Najbogatite luge ne žive od kavija. Se žive od lebota. Od lebot ežedneven, sekojneven, nasušen leb. Od leb se žive. Ova je to, a od što se žive.
dostoinството, слободата, вистината, тоа е она од што живее душата. Тоа е лебот за душата. И ова книга дава една извонредна можност душата конечно да не гладува, а ставена е на сериозно гладување последните 20 години секаде во светот. Ова е прилика душата да се подсети на она од што таа живее и што ја прави да биде човечка душа. Јас со жалење констатирав дека авторот самиот ја финансирал оваа книга. Многу пари се даваат за потполно безвредни проекти, а најмногу пари се даваат за проекти кои од луѓето треба да направат глувци. Стотици милиони долари се даваат за бихевиористичките експерименти. Меѓутоа, ваквите книги треба да ги помогнеме сите колку што е можно. Ова книга на Александар Литовски, кој може некој да каже и дека подсетува на Дон Кихот, но сетете се, колку и да се подбиватме со Дон Кихот стана бесмртен. А неговата желба да се издигне, крене, воздигне над она секојдневното, прозаично и тажно живуркање кое не наликува на човечкиот живот, ги инспирира до денес луѓето. Ова, дури и да ја прогласите за таква, ова книга носи сета величественост и внатрешна чистота на инспирацијата која навистина мислам дека веројатно ако можела некаде да се појави, тоа би била по многу елементи Македонија, ако некаде во Македонија тоа би била Битола. Таа сувереност на битолскиот ментален интегритет кој мене ме инспирира и како да кажам, навистина ме импресионираше од првата следба пред многу децени. Со битолчаните, неколку пријатели кои дојдоа овде, секогаш ме подсетуваат на таа случка. Мислам дека оваа книга крајно потребна и на Македонија, и на сите нејзини граѓани, но и на луѓето во Европа и во светот. Навистина треба да се разбере дека можела ваква каква што е да биде напишана веројатно само во Битола, а доктор Александар Литовски е човек на кого од срце му честитам и посакувам многу нови книги. Вам и благодарам за вашето внимание и присуство.